usethi-ke baqhaza uPaul athi uMelkizedeki inkosi yokuthula akusiyona indawo mhlawumbe lento bethiwa inkosi yaseSalem kushiwa inkosi yombuso umbuso wokuthula bamchaza kanjalo uJesu akhona kodwa abazalwane bami. So i-kingdom kaJesu is established already. Sesiyazi ukuthi kingdom yombuso wokuthula shuthi beqhamuka le kingdom kaJesu yobe kungekho abantu ekumele balwe. Ingakho uJesu ngelinye ilanga ubesengadini engadini yenqumo lithi iBhayibheli uPeter ehlasela uJesu amasosha ezombamba nakho beyombethe lithi iBhayibheli uPeter wathatha inkembe wayishaya esosheni washo ukuthi uJesu uyinkosi yokuthula. Lento ukuthi uJesu uyinkosi yokuthula akayifeki uyiyona wathatha indlela yomuntu owakadezombono wayibuyisela kuye wayinabeka ngoba uJesu uyinkosi yokuthula. So lento-ke bazalwane bami iya-establisha ukuthi kingdom of Jesus is the kingdom of peace. So sesichazeliwe ngayo. Qhubeka mfakeli.